Khasi Students' Union Nehu Unit, under the leadership of its president Richest Malnyang, had met the university's Vice-Chancellor Prabha Shankar Shukla to submit a memorandum to demand for the filling up of vacancies to positions of professor, assistant and associate professors in various departments. While informing of a positive discussion with the Nehu Vice-Chancellor, the president of the KSU Nehu Unit, Richest Malnyang, informed that the positions had been lying vacant for almost a decade now, and therefore the union felt it necessary to approach the Vice-Chancellor of the university so as to enable speedy recruitment to such positions. Bidai bat kajing tab iki kam gi balai po university kumba ngitip hi hadu menta namar ba kani ka recruitment process ka bala sa teng la kumba post nam ni ka bang pala pendap namar ladang ipet ha ka post professor ki don hadu kumba kan ki post professor ki post assistant professor associate professor ki don hadu sispa kena patli ki vacancy ki ba university ka pala pendap te kini kenduk jo kaseng manta sni kolong ba kumno ya ka bangin penskloy no na keleng university ki penskloy kini jing tap ya pendap ini ki pos ki bala sateng bat kawe ka ba penlong ini ya ka bangin pressure kini ka university UVC namar ba kalai kolong ba lada mlak pendap pentap kini ki pos ki balai ka jing nong ka ba kraw kam tam ide ide bat ki research scholar nama lada sispa kena prangut kini ngehi kai ki ba kan university kamla mantap te ka jingdu kan long hadu ko bakat aspa ngut ki kena ki bare ki research scholar ki namla bandung po university te kene ki jingdu nong ba kraw hi ka dei no kong ki samla pule jo kane ka jai beu ko jongi buat ka ba ar pat ka ba ngi kran buat visi galong habire bantap ko kloy no ini ki group e post te ni statutory post ki ba university ka don kaba kimla pantap hadu mentaro rena keleng visi ya pengekran ulai assurance uang bala kuno hau benai jun berwan kaba nyo % ni gini ki skini kane ke jingtap ya kini ki pendap ini ki form kala pendap ini ki vacancy kanong kaba dep bat aku cu upor uai assurance sengi ba unu benai upan ba kini ki group e post pendap no te na keleng jungi ki laong du visi bang kimi inti bakane ke jingkran jumbu kandai om tang kan jukula da katien hene lada kamla ban ulong na keleng jong seng ngin sim balik senjang ba tenge mapen kena ba ini ki post on pendap no mentap how no benai ni snem na no benai wa la dep no benai jun so piwat jing tem nem no vc ai ga daw ba penlong ban slam ko mo piong suppose nem kilong vakan kita ki post lecturer professor tu ispak lai pratli ai ga daw tai ban slam ban recruit ai ne ki noi kai pi ka jing slam kalong ba kini ki vc ki barem na du manchua adu ki snem ki balale kalong ga ba ya ka ba kim pendap ya ka kamaram go jongki ya ka ba ken khot ene man mi ki advertisement hoi la mi na keleng department ke mi ne advertisement reina keleng jong vc pat ki por jumlah khot ane pendap no ya ne ka selection process te kani ka penlong university bahkan si sateng sa te kadang mi isnem ngi begini ki post kinang bun haduk mentai ki badan tang hapok silong kampus ki dan kumbasis pak kena pratli post ki bade post na hikai ki ba ala shulait kum to te na keleng jongi ong ya ke ka ba kini ki vc ki bala dep kim simla man pendap ki kimi inti university ba mentau de pendap ya kani kajing thali jong ni ki post jong ni hikai po di school ba ne ho lawan itu ini di department ni untuk balai post pi ki rangi batai ni ki bun thali department no amar haman la ke department ka don bet ka soti chok faculty member ani ji omdan ji ombiang kan hikai te langi ken ni ka kompos kan silong kompos borok khaj borok kawai ke de sis pak de pratali to ka group A ka group A ki dan like point thali ki post la ki post jong finance officer ki post registrar kini di statutory post ke ki bade ban pendap haduk mentangi iba la shu I in charge pe ki professor ke bade na po ke university ke jongi te ke jengbu ini in charge tu da ki professor kawara jing tu ko e rukom Trekam University nama boleh begini professor ki hajuk por habi kai hajuk por ki hapan akum kita ki statutory officer te kawara jing tu ko om tang iso ke Trekam University re hajuk por kawara apa yang jing tu ko habe de ki kai ki ya ki kena namar ki habat sekri akan ra hajuk por